Tongeria ndikuma kiro ntubondo gatokuria atongere Meru nibakumakira kimera atongere kuma Meru nibakumakira kimera ariana batukulokera 40321 akira nkithoma choki yaku atu mbere na Nteto chetu kambere na kiwo yes kana no ende mbere yano tukudurandete kiri Nteto chetu munini wa gavana Thaa nithi utumire kuyukia obisi ya gavana mwankare ya mbere ya gavana rikaitwa na kinya kuthikirwa biashara no kamati mwa kuroma kukaita nyuma ya bonda kuandamana bakimenere kunyamaru ni borisi kuingo kodhoko ya mirante reche Somalia kuringithiana biashara mwanya kaunti ya Meru Ntomurume kubungo miaka 5 nyuma ya koti ya Kirindi na kumuwata na maiti ya kwaro njoo na kuitanga mibungo yayo. Anko wate wani uringi wulpeto mutembe Edward moneto madhidhio ni Purity Richard. Munino gavana kaunti ya Thaa nithi engineer Jamoga Gwe mawite nende akayuki otongere bo kaunti umwankare ya mbara deromirite gavana wa kaunti Muthomi Njuki rikaitwa na kuthare kithikirwa ndene ya koti akiare obichine cha kaunti nyamura ntubune chogwa tethirite bakiwatana na munene owe awite boni bo bathethere witina mbere kiri kaunti ukwatia kureta utungate kiri kaunti ya Thaa nithi koti ya hukumania kiri maamba ntere chembilimani nirerire gavana wa kaunti ya Thaa nithi Muthomi Njuki hukumu obisine untubura nende puthirite bukiumania nowe kura natumirite bodho kumbe za chewiti nambere kiri kaunti u Samura Gishima na kulikide riboti kumarukirirwa emunde gutindite kawewe na nthirano akubena obichi ya gavana wa kaunti ya Thaa nithi Muchi wa Kathwana nyuma ya Nteto ati munini wa gavana engineer Nyamoka Gwima na kwirigiritwe kujukia obichi na ugu inyuma ya koti kurigiria gavana Njuki atikathi obichi nienu madhani madhainyanya Kagwima akinyana njira ya kuonania uchindi athingatanite na MCA Kathumba mubunge wa tene wa gichigo kia nithi Pet Kemereti na mubiashara ari nkuma Muthomi Micheni kana 810 Kagwima anatangatite kujukia obichi no akiuga ati ajukitie tagaria riri iri njira ya gutigira ati gutiri utungata bukarugama kiri mukari wa kaunti no wakagita kara gavana Njuki akarigirwa ukinya obichini mwanka igambare yakirirekie aratayari ambiriti otangacha michemanio na mawaziri amwe na MCA. I'm calling for a meeting of the Executive Commission. The Executive Committee, this is the committee of the ministers, which is chaired by the governor or his deputy. I'll be chairing that meeting on 14th Monday, 14th of this month, at the boardroom in this building on Monday. Atongoria baraba kuri amwe na Kagwima ibauritie aruti wera bonthe bathirikari ya kaunti bawate mbaru Kagwima akithithia mbere utongoria bwa kaunti no. Kwa hiyo wafanyakazi ni vizuri mjue anayewasimamia kuanzia dakika hii ni deputy governor, ndio msianze kwa mkiambiwa fanya hii mnakimbia pande ile kusema mfanye hili. Kwa sababu gavana yuko na wao viongozi wengine wako. Mchukue ofisi na mtufanyie sisi wananchi wa Thaa nithi kazi jinsi ilivyo. Wale wote wameandikwa Thaa nithi kaunti, tuendelee kufanya kazi bila kuuliza nani ako pale juu, kwa sababu uliitwa ufanye kazi, ukuitwa uwe unaangalia ni kiongozi fulani ako mbele yako. Wanagwema tutakusupport, lakini usisahau ya kwamba bado tuko na oversight role. Ukifanya makosa tunakumulika kama mheshimiwa. Sasa ya kwa sababu tuko hapa siku ya leo na mimi pengine ni mdaraka mwenzako, tutaangalia kila mahali ya watu wanaangalia. Tutakuchunguza, tutakuangalia, tutafanya oversight, tutafanya sheria. Samuel Gishima, WERU TV, Thaa nithi.
Biashara no kamati muchino mwa ni biromere muthenyoru ari na ninyuma yetithia babikibiki kuandamana na kuinga barabara yo tonya kiri town yu. Polisi ni bagwana kaita kakom kuthangarani andamani ba barane ni bakuingite barabara na maya na kinyako akiria tairi mandeba ba barimeneria barama kuwa ni mabisa ba polisi no tubo bathangikia tekinyako meneria munene wa polisi omweru Nteto Gembe South. Oendi barabarani ya moa witamiru ni bromere ko kaita nyuma yetithia babikibiki ba moa kuandamana bakimeneria polisi ni kubanyamaria abonda babara boga na muthuro ndibekire maiya barabarani na kinya wake mwanki bakione ba uchumuro ni polisi ba kinya batena maitia mali fulani uende uambie polisi hawezi kuja haraka kama vile wanavyokimbizana na pikipiki. Kwa hivyo tunaomba serikali iangalie maneno inafanyika maoa si mambo ya ukweli. Pikipiki inapigana naye na watu wanaendesha pikipiki, wakitoka kwa pikipiki waende kuiva huko, itakuwa namna gani? Watu watapoteza mioyo yao. Sasa badala ya kupoteza mioyo yao, watu waachane nao, wafanye kazi ya kawaida, wafanye biashara ya kawaida. Na huyo Mbesi yako hapa anjiangalia, hata yeye ana watoto kama watoto wale wa pikipiki hapa. Asanteni sana. Bakiaria Nkuluki owetendeka polisi baba boata no betia mbetsa ne kinyoba nyamari kutene tumi Mora iramwaro nala gato triti kurutu keganjo babe otewe keganjo bato tu isori ntobiato na gero tu nyelia we wata bigi ruare yeta ndene ko dulu gara wike koti awe tengirie komi nora garia sel no tembu ko ari mo ko mo madira aso ko koti ari mo dirisa bu mirongo alle oke bigi rengero mo ko mo madira baso ke bara ira wamba bonge bigi ye wato bigi ya wato paita basenja moro na kiromu watu wanatangira bigi reku watu abakuma ba usenje na bigi sianto kama joto kiendelea ajumo ngara Mbesi yo Mbesi komanda maoa akathia traseria ndio kwa hivyo tikato mi maoa yo tuangamisha batu dembere para ua askara retoma maoa age yo tangira kuno ntuba Mbesi mirate mirada ini rare trevina Somali London ingirwe bayo te mirato ko dilla yongo ene leo askari kidra rato mie ya gutongera maoa mwire utembesa to wona riu asoge akaritengo ko ngie kana kidra ate ko aneru maoa bira ko ona ku musara yurago ri president kendo chokerio kiri polisi bo moa ne batonye rende itamedori kenda kutangalenia maandamano yau nende te bikibiki bare bakuromba tongere botonyera kenda kubono kia kumania na kinyamara kia polisi ba maoa. Kwa hivyo tunaomba serikali iangalie maneno inafanyika maoa si mambo ya ukweli. Pikipiki inapigana naye na watu wanaendesha pikipiki, wakitoka kwa pikipiki waende kuiva huko, itakuwa namna gani? Watu watapoteza mioyo yao. Sasa badala ya kupoteza mioyo yao, watu waachane nao, wafanye kazi ya kawaida, wafanye biashara ya kawaida. Thoko ya mira ni etempanga kiria biashara arimi na atongere kuma Nteto mbira ni nyuma ya kimera kiu wache thoko nthiguru ne muturi ya Somalia aitene kane ndi no tubutongetheti bunene ya biashara mwanya kuma kaunti ya Meru raginya biashara bathoko ya koromone bo wite baka wata arimi bomera ambaru kwandamana kenda wite thoko kuma kiri atongere bo tuga Jumapili ndirumo nini wa rais akere kiri chungike siasa na uranende nthiguru ya Kenya na nthiguru ya Somalia ni kwarandia kenda kuibanga uchoke thoko ya mira Mogani Mweti ena ripotie kabari karamurimi omira agwitia kareta nambere gakireyaga karetu ne kuingo ko thoko ya mira ya Somalia irane thoko nene buru kimera giki nakagitenda gakathoko yorite atongeria nabo ne kabakorotithania twara na ikoi ne umona kuende ituritie thunya kanywa yora twaritiro ringi London na ituendelete kung'ang'ana tuengo wora tukumba tukinegotiate na thirikari ya Somalia nonto munya ari minister wa agriculture utebwa kuwa so mira te muntu utio to harirasia so teve akore ita ndoko ebwe gwethe keruuro kwa thirikari ni kwirwa no uru noe ubwire ku initiate na foreign affairs ministry ndialo ekweria kurura thoko uwe mira nonto tuna minister wa agriculture no uru na babange is government that is supposed to do it kama thika omba weta kwa reseria nini weta ome ayo ikant kwenda kula seneta methika lintore ke history utio na kuona nekio utio na kuona kana kio tevia anto beto ba Meru na rimba mira kuwa anto bakiari babatetetea rimba mira methika tio jaza gita nambere rikana thoko ya mira ya Ulaya ni aingirwe na gutiga murimi agitara athara enene na kuringana na MC Banyambene thineje ya Nandi yumeni na tongeria kuremo kugwatanira inere tura igembe ni lack of cooperation kana ni kwithia tutingwataniro na ngwataniro yirira mundu ya na turinga haraka muno no tutina ngwataniro
itokarite batu turi MCAs begembe twena uchungu muno nonto bwa kwaga ngwataniro kwa kwenderete kukurukira atongeria betu ma MP baba Nairobi na atongeria bange ja sineta kwitha bate kugwatanira na kenda kugwatanira na kwegera mathina jaja bariuga atongeria Bamiru babatere gukinya njira moja ng'ombe murau kenda konokia kimera kia miraa amwe na murimi nituye tukarande twanjiririe kurwe into bietu kithaisane ta mithika organize bange tanga tuweke kando kieleweke tuweke kando tuseme sasa ni miraa nendi nibamenye kieleweke kia Mwembe omwiro kieleweke kiake ni miraa tanga ke ni miraa anawe murimi arungamia ari kukithiururene giki arimi ba miraa bariuga ni bashemenie na waziri wa urimi Peter Munya abera bakathithia maandamano jara babanganitie tontu thirikari Kenya ni kwari na thirikari Somalia kenda guchuira miraa ntaira yes uratitire kwawe na araura kenda etatweleza mantu amirora yari twari tukubanga maandamano na twitira atwira tukandamana onto thirikari ramwe na batwi na mutongorio nthi Uhuru Kenyatta waitete na mbegwa na atongoria bara bange ba Somalia kenda miraa yomba kururwa twatira maandamano tugo njuma turai njuma twatira na kwawe na ombero twira ntoma tugori Ithatu kenda amba kenda thirikari Kenya na Somalia bomba kwaria amona bubu ende aremi baba ibakuga ntuku 14 ciathira atongeria batigwatanirite bathiria thineji bakandamana Meru yonthe ntuku 14 kiaguthira kwa twika kia itu batakarande na wasiri Munya benga na manzo yathira kinya Meru count kuma nyambe na ndabwe kari tukambire nyambe ne kwenga bunga muntu account revenue akoria thiringi komiko no ndo mbeche chuma miraa ene twetiyare kubenga bonde na garondi bloko konde kekiteko tweka tanara mwanga othakanithi na Meru mantu jezi yetete na mbere kuimbana ara abiashara baga koromone baugite bakagwati arimi ba miraa kwandamana kethora mathina jao jatithura ja gutegerwa kwa county government na national government mbere mbuya yugwa ambie nabwe kureta ngwataniro na gutuchwira kimera kigetu thoko na nkuru kinya thoko ira tia metingi borugule bwe na uwezo mbere bwe ya gutoromba kura cietu na bwe twirora bukathithia na bukameki Meru great amberia ni kumeka Meru great na njere guchwira kimera getu thoko no nto bwarega atukwenda kubwashwira ya tongeria na biashara tukawatana ntubanya mbene arimi na biashara ba miraa na bauga mbu tukabagwatia o unda romba yakwa twena kwinyia guku nene mono thirikari gerie mono tegera na CS wetu atetheria antu ba miraa kenda kimera kira gikona maguri na are antu betu bonde batetheke munini wa Rais William Ruto kire mubango jogi chungia siasa Jumapili ndhiru aja WERU TV na ugite thoko ya miraa ya Somalia ya nyurenthe ni untuboka thina kanini gatigatika Kenya na Somalia ende bageti ndoria gatigatika thirikari iuchojere kenda kuona mantu jege miraa ija kumarira. Changamoto ni ile tumepata sasa na soko ya hapa Somalia kwa sababu ndio soko kubwa na ilichanganyika kutoelewana kidogo kati ya serikali ya Kenya na serikali ya Sudan ya Somalia kwa sababu ya mambo mengine ambayo hayauzikani na miraa kitu walitupeleka kotini kwa mambo ambayo yanahusu mipaka na pale wakajaribu kufunga soko ya miraa kutushurutisha katika ile mzozo tuko nao kwa mambo ya mipaka. Babwithe bura bonde bukumbika nontu otebo batikumenya babwithe bura bonde bukumbika batuchokerie thokwera na thoko iwaki ibarure iwinge kinya cio nontu icieterete ici arui ni ete ni usabu aki ontu antu ba Djibouti bakwenda miraa antu ba Mozambique bakwenda miraa antu ba Congo bakwenda miraa thirikari te lazima ete otuliria nthi Somalia maru by na options. Morgan Muti garo ya siasa WERU TV boya Morgan nande kumakira tuno to kuri atongeria Bamiru ne bakumakira kimera kemira atongeria Bamiru tiba kumakira kimera rani abatu kulukra 40321 ukiambia na QoS kana no na nkethira nkithoma ntumiri chia kura tuite na mbere na Nteto chietu
kiuta thina tumiri ya rais Modi Muthiru atongereni bambiri tiwika michema ne kinya biotro no bine ne peke siasa ntere mwanya che Kenya tuko yoro mutongere wa ODM Raila Odinga na county ya Thaa rara ringera ndebe ko loko katiba na riboti ya BBI muthenyoru ari nawe munini wa rais na ukanitere che county ya Kisii nara ethiri akeria ntu kathoma baraba chumire kumuthikira patiko thiatila mawatho ya corona rais na wenethiri tekinya wake oneka rortite mawatho ya keria ntu pakiuna mawatho ya kire biothrano biantu murini kinya na ukwamilo ntubo na utwari boti etariria bumwe bwa watho kumakirirwa ngirwo gima kenda gukanda na murimo jo COVID-19 antu gukaragataria nonge amona kinya kuringa marufuku biothorano bya mwingi ende ntukuone charua asiasa mwanya ni bethirete bakiuna watho bobo kumana na ndionga chao kiriguntu mwanya ngerekano ni mutongere wa kiama kia ODM Raila Odinga urio kinyete ndionga ya wentere cha Taita Taveta na ria ainyerete BBI igachokira rua na kuria akenya bamegwate mbaru ni ntweka baguna kuja bahari ya Shamu tukaingia katika jangwa la Sinai tukafika mpaka genge la mto Jordan tukakuta mamba ndani ya mto Jordan. Ndio tukasema tufanye nini? Tukasema tujenge daraja ndio tuvuke nini mto Jordan, tuingie wapi? Hiyo ndio sababu BBI. Na hii BBI tulisimamisha kidogo kwa sababu ya janga ya corona. Sasa ile rege ikaenda kwa kupumzika half time. Sawa. Sasa rege sitarudi. Mnataka rege irudi? Ndio mnataka rege irudi nione kwa mkono. Na kire ugaibwa kigena kia makaunti na ugetembecha ireiga iri makaunti ni inkai na ni batere kuongerwa. Pesa ije ya kutosha hapa mashinani ili maendeleo yaweze kufanyika kwa njia haraka. Ngerekano engene kuma kire munini wa rais William Ruto uria urari Mombasa na ntuku ya Narua gwikinya Kisii aria mwingejo chiumirete na wingi. Nimekuja sijakuja. Mumenikaribisha hamuja nikaribisha. Hebu tuwaonyeshe hasla kwa area. Norete akenya banenkere askari giteo ende kinyabo bamenyere mwingi. Askari waheshimiwe. Askari afanye kazi ya askari. Ama namna gani? Machief na provincial administration wafanye kazi yao. Sijui kama tunaelewana. Ya? Hii kupiga risasi mahali wananchi wako unapiga risasi ya kufanya kitu gani? Narikirete na kugabota thirikari bagatethia anto barabaringikite na COVID-19. Saa hizi tuko na shida ya corona. Ni kweli ama si kweli? Na corona imepoteza nafasi za kazi ya Wakenya 1,700,000 Wakenya hawana kazi. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Na ndio mimi nauliza hivi, badala ya mambo mengi, badala ya mashindano, badala ya ukora mingi, Wakenya wengi hawana chakula. Wakenya wengi biashara zao zimeharibika. Wakenya wengi ile walikuwa wanafanya kazi mahali nyingi zimefungwa. Ni kweli ama si kweli? Na ni jukumu letu kama serikali kutafuta namna na njia na mbinu ya kuhakikisha kwamba tunawashughulikia wale walio na njaa. Maureen Kinya, WERU TV. Boya Maureen. Ikubra biumanite na murimo wa corona Kenya nende bikinyite manata 312 nyuma ya ntubange batano utumirwo kwa kirima Thaa 40 na mathiru kaiteno akau Bravo hatakanite na murimo wa corona Kenya nende bakinyite 35 manata 3 nyuma bangia na 43 kuwatikana na uchuo kirima Thaa 40 na mathiru kaiteno akau antubara nende borete kumana na murimo wa corona nibethirite baikinya 20 na yele na 47 nyuma bangi mana yana 90 utumirwo kora na kuamburwa Tuare Nairobi na makarika 35, Kitui ina 23, Mombasa, Garissa, Kiambu na Nakuru 9, Kilifi ina 8, Turkana ina 7, Kajiado 5, Machakos 5, Kisii bana, Kisumu bana, Embu 3, Uasin Gishu, Makueni, Trans Nzoia na Nyeri Bele o county na Chio county cia Busia, Isiolo, Taita Taveta na Meru umwe o county.
nere kuma kinte tuno tukuona kanya kambere kakunoga ndo weta kuraya nchogerete na Nteto nkuluki. Corona kezi WERU mse temete nje goja limone utete kanya kanande uthoma bwega bwi nande utegwete gukuru kwa Nteto ore gutunduka nonto aria kunthe ore WERU ikagukinyiria Nteto ore thimone yaku kwamukira Nteto ore gukareka ore thimone yaku kuma kwa WERU tuma SMS ina ntemo N kire 20674 gociandikithia. Kwambiri Jumatatu eji na mtuko inge chia kiumia mubango nejua todonkome WERU FM 96.4 Rumuri rwa Amiru Mundune eja WERU ne. Alo Debi kibikine tekuwa bwega Debi kibikine itakwa na rugo Debi kibikine tekuwa itonga akoringera da kinyambe kwena rugo Debi kibikine tekuwa no kario inkwera Debi kibikine kuigwatira bikibiki jasikiza tune yeku SMS ritwa skiza wekire space 5600119 otomekire 811. Sasa unaona mbona tufikia hapa kungoja ufungu usiwe na wasiwasi. Na sura si mama. Huyu mwenye dukani. Anapotea sana. Ni kweli ni mama wa Fura. Mama wa Fura. Na siku hizo umeupgrade. Ni digital sacco. Digital sacco? Hiyo digital sacco walinipatia development loan na interest rate ya chini kabisa. Sacco gani hiyo mtu ajua kali kama wewe? Hapana, digital sacco ni sacco iko wazi kwa mtu yote kujiunga. Bora tu uko na mobile phone, unaweza save pesa na hata wanaweza kukupatia development ama emergency loan. Alafu kitu kingine, hakuna maneno ya makaratasi, ni simu tu. Na kweli mtu anaingia aje? Una dial *847# kisha unafuata maelezo. Ati *847#. Ndio *847#. Kila kitu ni kwa simu. Na kweli hii zako ni digital. Mimi nasema nitakuta kama mama. Hapana ni mimi. Wewe enda tutaki mambo zako. Wewe mama kwa pia upika la pinya. Kujeni chukule kafagara. Mwadhani wa Mungu. Yaani mumemaliza ugali yote? Msijali basi. Hebu niwaekee mboga ifuate ugali kwa tumbo. Njega imakairo maboyo bomwere ethuraga mutujo ankima jwaraha premium mezmi kuma kamboni ya Joy Millers ne mutujo thondekino utarambo egorobo utheru joina mushamo jo mwega joteringithanwa na mutujo ngithokone ibwega kire customer beto ne gweta na mbere gotwetekia na gotogwa tambaru raha premium mezmil kwa raha ya familia. Rhino Mabati Factory Limited tutumagira mabati ja uteabwa kinande kuthondeka mabati ja mithemba mwanya mwanya kuringana na uria ugo wengwa ukwenda kuimba nyomba yaku na uraja bwaku bo mwanka mita 8 na kuonokia kugitanga mabati. Rhino Mabati Factory Limited ithondekaga mithemba mwanya mwanya ya mabati ja gauge 30, gauge 28, gauge 26 na nande womba kuonokia mwanka chiringi egana o mita. Kiri mabati jetu ja Chaco Grey Matte Finished gauge 28, ja Roman Jamii Tile, Brit Tile na Jamii Style.
gwika oda yaku imwe kwa imwe kuma kiri factory yetu. Haranire na atu na njira ya thimu kana WhatsApp gukurukira 0729628199 kana utuchwe kiri Facebook www.facebook.com/rhinomabati. Tugagukamatira mwanka nare ukwenda utheri ndene ya mathaa 48 mwanka mwarine jwaku. Aja Rhino Mabati Factory Limited ugaitarira rangi iri ukwenda na jari na warranty ya miaka 15 jate kwanguka rangi. Rhino Mabati Factory Limited iri nande Meru. Tuliongere nyombeni yetu makutano Meru, njirene ya Meru Maua, Mugaruna White Star Hotel. Nyunto bwa Nteto Nkuruki, riongera mutandao joto jwa www.rhinomabati.co.ke. Rhino Mabati, ne mabati jeto, tokorie bieto. Ebwana tuweta na mbere kurumira Nteto chiwero tha Ithatu. Twichokerana ati ntumrume omona bungi ke bungo ke meke 5 nchera ko. No ntubone rekoti ya grindene dirite mwata na maiti ya koronjo na kuitanga mibongo yayo. Mtu uyu awatirwe nturene ya kente wondini ya nkomona mibongo elele kurikarane ya uribo milioni ichili. Aimuitire ya mbareru ari mwambithania. Nedirite nende aimuitire ya mba aitire kibungo meke 5 kanare baini ya milioni 1 kana irakethira kiria kiri miaka 5 kana ethira kiongelo miaka ingi kiri kibungo kia wenchera. Kevin Kimathi ena titonkuluki. Charles Mobichi muthaka wa ukuruba miaka 30 muthaka uria muthenya yoruari yakinyithitwe nkongoroni cia watho kotini etiania ntere cia kiridene mbere mugambithania munene okoti usogo mugathogo. Muthako uyu athitangi kumania ngui ile cia njou cia kigina kia milioni ile kuonekana kwawe nyumba kuentariki 29 mweri wa 9 mwaka muthiru nturene kanjae limauru wa dine nkomotigania west ya kuena mwankene ywa muthu ywa lowa imenti na bu ikuringa na mburunga milioni thitango rwangine ro KWS countini ya Embu ya Meru na nya countini Muturi ya Tharakanithi Dickson Lothiambo. The accused was arrested for not dealing in, he was not intending to sell. Then the task were recovered in his house. So this is the thing that I'm trying to explain. Nkuluki kuringa na wenjo uiji kurawa ilurawa ni adho imidhone na mebue na sumu na nyumene ikarito angoi. The matter before court involves a high degree of sophistication in execution. And in this matter, the use of poisonous arrow in no emetic products. Na niyo ntumakarika ya njo ukura wantere mwanya no karuwete rumanyeria ariwe rombaria Dickson mbere koti ni ate. I'm appealing to all stakeholders of Kenya Wildlife Service, including the judiciary and members of the public, that protection of our biodiversity should not only be left to the Kenya Wildlife Service. The Kenya Wildlife Service requires support from each and every Kenyan so that we will protect our animals for our posterity, so that the generation to come will have something to be proud of. Na kumanya bu mugambithania munene sogo mwariana na irombare muthako uyu kumanya nwe kuromba thaciari ati ni the wana baile na batina ina uyu weni umwe mukuruti ya bo na atiba umba kwetherwa akathekwa. Much as the accused has hinted that his children are likely to be rendered destitute if he is imprisoned, his nefarious activities do not convince this court to extend the facility of mercy to him. Na riusogo mwaita buru muthako yukuthekwa miaka 5 kana baini milioni 1. Accordingly, his court sentences the accused to serve 5 years imprisonment
In addition to the foregoing, the court sentences the accused to pay a fine of 1 million Kenya shillings. Na kwethirwa karimo kuria milioni imwe akithiria kibungo kia miaka 5 no ingilia kuongelwa no ithirwa atutirite kibungo kia mwaka yumwe miaka 7. Default whereof he shall serve imprisonment for a period of 2 years subsequent to the sentence in the first limb. Nikiripotera WERU TV kumatigania West, Bita wa Kevin Kimathi. Ebo Kevin. Kazi mtaani rito wikite kitharimo kiri baingi ba yuthi ba mitaa Iwanda. Narane ndire mutaratara wethere ukiambiru ni thirikari kenda kuthawite theri ambe umbethe uchukiria kiri mitaa narabethirite bakiringe kaitene ka. Na untubone ndi Itokore kaitene ka mutaratara na tawithirite witethia yuthi mwanka thai rwendo kazi mtaani ruongore rukinyite ko mwanka thai marigwetonto Christine Wanjeru na liungite ntere mwanya na kwarania na yuthi na kumera bagunekete kumanena mutaratara wa kazi mtaani na kine chunchike Ithatu na kemuthia kirono ruro mwanya utethio bobata WERU National Hygiene Program utheru wa Kenya yote wegita frani na wega bwayo ni ure president yonere wengwati antwa vijana bikira kana byeja wambeze bimaminja between 18 and 35 years ibetwe bae wengugi na ngugeji Kenya yote. Uyu ni umubango thirikari yamberie kenda gutetheria nduke embethi na ukwamberia wareberigiro wa ayuthi tamonde ati makagunika inde kulingana na mateta mamaribo tebukuri especially itarera corona batu toteze kapio tore anto ba motuate tore anto begembe nothi batu to durera anto ba beto toriterangwe na itokole litokona akore mwengo ira bato bato mere beta borita ukiraida mama mekirita maandamano makurema kwa uthina mbere indire nikiriro kianduke embethi iretagunika na mubango wa kazi mtaani mamengi mao marigarite buria wira uyu wanenkanagirwa uma itarera kwandika nore ambirio tangazo ni thirikari nene kwambiria kwa kazi kwa vijana batwe manto mainge kumage masibo yakore mpugumano rero ntogore yanto kinyeana kabe bute watwe ka anto forte bakoyokwa anto kinyeko mbachoka mangi ona mategu kianirwa thirikari neza nire go ahead kwa kazi mtaani anto ibero batomerwe lakini nande ntijara kware thina kwa tononto mbugora batio tukinyira report yo kuma ke thirikari chibo na chibo abati go kinya report ke area manager ende batu ntore to bakoboko ingwetekia toigerwa anto bakwandikwa ira toigerwa anto ibandikero na nyabo bandiki bonga tutamenye ibao nuantu monire makiruta wira ende kureu ubango yo amukirito na njira nkorani wazo thirikari kureta mantu ja na ithire bwega muno ntu ni tutethetia nene muno bagwita ngugi for 6 months na ibagwana ni nyabongo ibagwire twembeze itwesererwa ukona mtu na kugura gentu na gagi kumeria kuipo bambiri tinye sako yao bakuigwa basave watumira tubeze tunganona tonge watonyithia kiamene bakagwatana ande kwe ngurubu nyeme rambirerio redi basungura no redi banguku baige kundi tongoria na mumeumiria kubinya u towati kuensure program chondira thirikari kuja na chio iredo kazi mtaani ile kudwa ki program cha kunenkera ikundi mbecha vingiandi tuandi kuongera kuchiaritha ni iribire binde ne Kenya rate of productivity na neta wa GDP so kindu kran kuromba thirikari no ndu toina workforce ituna ndu babangi mo babarandi kwa kazi mtaani ito focus no ndu to focus ki barabara tangu barabara itebu iko tobotoa barabara ichibu lakini nyato atokota barabara itena machiara ongere ile ndene Kenya no ndu twadire program barabara nenderete ito focus kwambiria utoitirite kuchura youth beto na hata mbako diru na productivity na kulingana na murungamiri wa municipal ya Meru Muguna mibango taino irinjirani kenda kazi mtaani ekari kanagwa ile iwetwa legacy projects imbie kari kanairwa ngugeji
na ndija Meru ituambiritie kuanda maua na ntubaba wetaja katika library na counted guthas awo kwe maua turathithirie na twanda na bukaumira mbica ndongi muno nyana ndi ugeto miona wetaja Riverland na mwambirio Ntere park ya Janjirene nja kuitujita kuanda maua weta ruterura rungi wankana forests kwina miti ya ndie mingi muno na mipango ni ijite mbere tukinyantwana Meru yetu ya Mbidara Meru county tubanganitie na baraba ndite dara non tuimuro jo county le itawa riparia nerand tukanda miti ya ntwire. Uyu ni mwambirio mwega thirikari-ini enene kugeria kuthiria thina cia wira a Kenya. Christine Wanjeru, utethio wa bata, Nteto ni cia WERU. Baya Christine. Paua moni kinyoro ate onake mona kire Emily Wanja mwekuru wa ntura kiwanja ndege county Isiolo atura na methori ya wathe bokuona na mbere mithirune ndi mwene atwire nororo ne nyuma yawe kuthira kithukirwa ni mikora Wanja ne ndi ariwe kinyatu umakura na untu mukuru wawe ni bora urachibe kurebe kuria na rinde ne ndi atikumba kwareka na ukira itandene mwandiki wetu Antonio Nicola Chabari na dungirite mwekuru na utwaro nororo rokeba Nenkorokija mieri ijere kuma amukuru ogwa Emily Wanja urane ngina watwana atwire na ethagiro wewe ngwe na thina ya metho kwithirwa ama mirotererwa barabara ai muringange kiongo ogiake ontubura mwanka thaino botamenyeka na ibao ba muringangire na akwiro achibitare atabwa amwanka athaino ontubura botuma Emily wa mwana twana tutu ake twire tukurukire kinyamara kinene no ntubati komba gochwa abya kuria Wanje mlemavu ateona note ngwinyarita mwene urara mutethakia no nera ajali tutamenya kithera kauraini amba kanda mwithire rukire arende amaminde rukire tha 17 bitete ngwine ironda etira wonda ta majirani ye abamona pamutethia ire ikirwe cibitari akarere cibitari nimechumia Ithatu areya kinyare muntu airitirite ankariria bana ntuntekiomba na nuna ntekiomba mwabira puraya wontokaya bya korea mwana tekiomba kumwabia korea na akarirwa we mwankara reto ngara mena na yukumire cibitari no tekyo ndare akyo na batu twakomborete nyumba na mwankara nyumba itwebeleri no ntete na kya kuria bai campaign yako akuria na nteka kareome kuringana na Emily kinyanyoma ya mukuru wake kuiro cibitari ajokire emoji na muthia amonenkanira kiri muruagina nikenda thinambe na kumumenyera nontu atiomba kumumenyera wewe ngwa nontu atikuona na mononkoroki bacha irachendekana nikenda agura andagwa ichimbinge muno dawa ira andikirwe ndawa chengrie 10 na mbeca na ntachiona nyaru ari ai aomba kwithira akebua nontu airwe henda munu kumita muto na niye tumite thra thoki muto ate sasa wende tuindene mwana tubonene atweka omulemafu na ninjire ngi ndo tiwo tethio ngi nyumba ni tukwenda kuria na kunywa ira ndairire step brother oke na njokerie we ntum tukwekiumia nthiru andi ariere niona akio kwimpara yonka nontu batwende turi awa nyinjirani bya kuruma kore munya tukurara tutena kya kuria endekira Emily wa mwana atori bakuromba ni muntu wa wendi ibwega ibumire gutetheria Emily wa mwana mukuru wake nikenda bachokera uturo obwa wa kawaida oni ndo tekyo ngwichiomba iba batikoithara bakingilia na kumenyenya bura tubati kuria kana kunywa na nyabange oya oni barabareri nyabo nkuromba thirikari umba wetabura kumutethia na msaada yura batethakia yunya walemavu at least no ba mutethia atwiko na msaada akona kya kuria na kya kunywa na nabake bakona utethio kuma kiandege tauni ya Isiolo Betan Plus Chabari MC ba county ya Meru batongeretu ni munini wa speaker Elias Murega nibakure minister baraba kubanga kuliungwa county ya Meru kwa remirandi ya county ya Meru era ya kuamire netuweta na mbere mwankadha hii MC baba ro kuna mirandi ya ruru ndithikari na mwankadha hii itambirie ndene ya county ya Meru tuburana bakure minister baba kinya county ya Meru kumereria kenda ithira ikiriukwa Kevin Kimathi ena ripoti
munini wa spika kiri bunge ya kaunti ya Meru Elias Murega msioriro rwarera Peter Mutuma Kalembe no muthara kinywa turibo iba watanirite kiri utarasethi asethi bakilabu kya mubira ya kionde Sad Scorpions teresi leiloba wa dine ya muthara na kibo ibatethi itikilabu ki na into mwanya bia misedho ya mibira nguo na into binge bibingi. Hii ni ntumilia MCs ba ikiria Minister Baria Berigiri Kuliunga kaunti ya Meru umakiriri karinene kulika na buru mirandi mwanya ya dhirikari kaunti ni oije mirandi remwe kuami na munoinya kiani kia mubira kia Kinoru Stadium. Hata kwenda kwenda siasa ube yete akuma national government ito uko kwe barabara eko buedhua na anjire nyeri nara eto Mau Road ito kwa ngare monki ureko buedhua ito krana nyuki baado to Meru imbiturona kembe chucho ndiri hau baado tidringia tunyareo kenya tutorwera Mau ito are kwe barabara itibu de kwete Mau kwe barabara da itia emudaki iumete ororera ya ito embe kenya tu no Mau kwa barabara cha Mau to na chunyinge kochu kenya tutokwenda na ito kwa MPs beto kenya ba okera to tetera into bieto ko bira to kwenda tutekwenda baturetera ngono ya inge twarete ni wa malwa CS wa malwa kuga mbututue kathithwa mbio ndamu anga ndamu angena angambi muntu ande kiri karatasi ne atakumenya mbutute na rere aruga mbutugututia akauga tukenja ndamu turenda bate time kwera wa Meru bwega sana na baturetere mantu ja uma Tejaraja kuyo bakaandikirwa karatasine manzaza inyatwetetera aza county itukwenda national ba tukweze inyabobeze anjira naza mbio mashinani ramichetu stadium Kinoru Stadium era to promise stadium tena ara yake town stadium ne Meru County na nebateri kweze gachethero inya idesa antimbio Scorpio baka umaze kenda bona platform era twetaga exposure sawa kwa ito kolia kieni kirea within no time kethero at least raisi akirionga kethero gekogetatea ekothirwa ikenda twethero twena friendly areko are Nkuluki Kalembe nyilio bauli ya Meru bila bakwenda hii masoko ya winyangia na ungumanye kile kikina kia COVID-19 na buu inyume ya mutongori wa Nthiguru kwena ntuku mirongweli na yeli unabeje to ireta bubwega manto ya COVID-19 kethea manto ya Rais Uhuru Kenyatta araugira akweja na ntuku imo wanja kaninga 21 days kedachi na answer kena ibareta COVID ana beto kenda batiga choke skuru ko itu je to chokerwa bwa mantu je to jara to eterete te baija kuja na stare baikwa 3 years baikwa slopes baikwa aruba Nkiri potera WERU TV kumatigania East beta wa Kevin Kimali. Mbunge wa Koloto alimuchekena ameretie kareka duara maskira yanite chenyangirwe alimadwa maskisi yanene mbalozi wa Amerika narakuwa nende mbalozi bone kubanga kuyukia Italia kiwatho mbunge ona amenereti mbunge wa Ekuru kaunti ya Meru akona unjire maski kuthuka ngwa kwa karibu Meru batikwa na maski ende barenda bya kurea Boniface Mongera ana Nteto nkuluki ojo imweshimiwa alima musheke na nonto akinya kaorojo ntukwe narua komberi maroro nenya muthoro jo mwingi muthoro naju chumanete nonto murungamiri Ekuru nene kaunti Meru jo bikawira mwangaza kunjira nto batamburanga maskiria arai barodhi kuma Nthiguru Amerika aretrete nto ba Meru ngana musheke ariwa kawira arere nto batamburange maskiu na bauge musheke aringi baletera mutu nonto maski cha wikira odi ndetereke embassy ya America ndandika barua banenkera mask ngiri 10 chakuga nonto bwa kurwana murimo jwa COVID-19 corona nande oni kira ndigaririe mask chiakwa chigweta chiaga wa aga koromeni chiraga irwa iri nyinge na kwinya ingi chitigere chigeta kugairwa makanisene lakini chigweta chiaga wa anto bamwe barabatenda kuona muntu ungi akithithio ntu ibarombere kuthurania mikoro era bothurana yegwita kwa Raia TV ne kuthumbia tongeria bangi bothurania ma pickpockets baijikene bothurania chaura chijikene chieta kutamburanga maski iria chikiona wa TV ine yao
na nontubo gitumiye kinande Mheshimiwa Halima Musheke erite ntubonde baraboronekanire betamburanga maskishi yawe baikinyithia ko polisi na mpwe mbere bekirwa ibo betite kugwatwa njoke nkurikania ntubumwe ugo mutongeria no ntukumenyeria kurwana ntubonde ugo thai twe miaka ithatu kuma gutonya gitine kiu no mbete kwithirwo ke wa mbecha cha thirikari chitigo tauka milioni 200 ke milioni 200 jaja ngogera nene uthithitie kunenkera gakundi kamwe nture mwe ukonania TV ne kumwaka jumwe ugeta nture ngi ukanenkera gakundi kamwe ila hali milioni 200 mbecha nyingi muno ekethra ni kundi byonthe bire bie no thimenti na constituency chonde kenda oge kundi ke bati kwithirwa kionete ngiri egana maraja thatu no tunari ukuthire miaka ithatu milioni jaku 200 tukamenya nara chire titwethirwa milioni 200 cia thirikari turi ciono giaka ngoro beku twandiki muchara jomwe na ugwe no gira kugura ngare ya milioni 19 no gurite nyumba Nairobi utatwi utiomba mbe uchara jote jutitikiria omba kugura nyumba Nairobi ogora ngare milioni 19 na omba kwithirwo giaka ngoro beku gwaka ko utwelese ito bati kumara nani tukaeta mantu ura jakari ugaeleza antu ba Meru ina mbecha ciao igwita te kwaira eri antu na sinemare nontu iuthitha ya TV ne kwi sinemare na kiumbura ne nyagwika werune na ugite ndwa icio na kawira ni aje kumira bungi bura ndirererwa nontu ba ndekuria mbi mamo anjiria kurwira nani nderwa na bangite line up yewe ira karunga magite kya governor mwekurura kwenda kurungika women na muntu murume urakwenda kurungika senator na deputy governor na bangite line up na ndi aruga woni kwithirwa nkioneka gisiasa cia Meru ankwenda muthukiria line up mwire siasa cia Meru tiwoka determine nara chigeta siasa cia Meru antu ba Meru bakara ntiguru na ba decide ura bakwenda lakini ate twangangia twinthe aturumaga augira arume bamwinga wa migutwe karinga sirembi nani na diskati kuringa sirembe karambie kuringa sirembi Koreo ngaruko wengenyo kirinde kuma rutero Meru ikiambirite kumenyera bonene muno mituweja murungamire okurukawira Mwangaza ontobore bakugaga kuulithania atongere byongo na kona cionthe no magaga agata kutwa kuroba kajitanga maski na maski ya chirombi kwa makoro rara uno ntuba kwa mutio chiringi date ina aga ita 50 kugura maski iteja no wikweja na limamo chake odithitio baga mono na murungu akwongere akoro bare ore ngasi no bakorombaira kundi biro ere mbecha no bikorombaira ana bara thomida ya no bakorombaira no tito no rauga no thitherie akini we no athithia kana itonurire ajo kia mwene o muntu no itonurire ngoga atirima na nchamba korokie kuora yene ata gwakarire ugokeja kwithira no kumba kunenkanira njara tia kumeno ugumba kunenkanira kiara no turuju antu kapasifiana lakini gutuma TV na gutuma TV ara gwita gushambulia maxi ntukuona gigi ntukieshima nunturi timu tora kuindi timu tora uragwa lakini gwita guchambia kintu kira keja ne tu onge imakosa muno urenda antu bena progress takiraitu tio tinda ugithetia Meru mbu nontu bwa uwe benefit yeku wewe mtu umwe nontu no kwenda kuromba gitikia governor giterombo nambu gitikia governor gikarombo i leaders bakomenya what leadership is gitikia governor kirombwa imuntu gechietha ya kalulu ochiethia uwe wije na maisha jaku uwe ndene ya siasa chietu jakarita ja Simon Makonde na bubwa kenda bwe kinyanira kenda kunganithania Nteto ici igerekerereto ria kumukinyira murungamiro ekurukawira Mwangaza kenda tiugo rutero rwawe atanogana thimu cietu ngeripotera Ntoshero TV kumaja keng'inang'ine kithubuke Nairobi mbeta Boniface Mungera Boya Boniface no tukorore turikuria atongeri ba Meru ne bakumakira kamera kulukira 40321 kurukuwa mbeta wa Felix kana kumakije arugwa no viongozi awashughulikie zao la miraa walimeifanya siasa tu peke yake kongo kwa mbeta wa Ken kumatigania no awajali wa kulima wa miraa kimadhi Anthony kumawadhini arugwa no kurungo kuwa mbeta wa Javeth Timothy Jr kumakinyanka ndiriwa no wanasiasa wa Meru awashughulikie miraa kama siezi munya ni mambo ya BBI afadhali Kajuju Florence alishughulikia
zao lamira lithinya na ndake 19 no tukunya muthio nto chetu kuchokeri kadha no tubo kwetho watanirite na uni tuwatana nige tukaroyo tukirikire mubango chanchamuka ndene ya WERU FM 96.4 moro wa Meru kuma the mochero kire mwanka thainya uribito mutembe ndwanti monezo madidi okadi Purity Richard. Good night and God bless. Eje ni WERU TV. Iboya nonto bakuringira Kaimenyi. Nwiche Kaimenyi iritora ntomurume mumero aichichie na achielewa na bwitha kionto aichi na ate akubwithia nende okumenya Kaimenyi akayoke thimwe ku onende kugwata Kaimenyi jasikiza tuni yeku SMS reto skiza wekire space 5600189 otomekere 811. Wala ito kulira. Wow. Yu corona case Meru mse. Te mete nje gonya simone. Utete kanya. Kanande uzoma mwaga bwe. Na ndio tegwete gukuru kwa Nteto ore gutunduka nonto are kunde ore WERU ikagukinyiria Nteto ore thimone yaku kwamukira Nteto ore gukareka ore thimone yaku kuma kwa WERU tuma SMS ina ntemo N kire 20674 gociandikithia. Any unchecked government either in a tendency equal dictatorial tendency